Beloma Island. Oy, maluwin tuta milaro ko na ako kung masabi ito ni Metal program ra TNC. Ya el alsil siya kestrang mama ala PPUC kita update kita legal to ra dengil. Mauro ra dengil na may dalilol mulbuy loran yo kra bul belaw. Mga tiragal okay ka tel bla el alsil sa Anthony Rudimch. Ma Torual Gibbons. Ma goreng asulit terul masuir ko spare mamel share information ba de belaw. Vai do mo makwa olgyong mo do sila gora Anthony balo mo le e de share ado e algoria question na akti jump right in. Olgyong lang. Ta kom so mam sulay nga ro bang ray dumor tel te alal me magyug update. Alastra nga ka Torual ko kom tra PPUC me ko kora me o to da sub do gel legal tel project tergid tel grid upgrade asera Valentine's Day ruk milat se ruk nomre الغوك فالنتاينز تيم هاكو كيميرا غوك سلويغرا سينيور سيتيزنز I think ko قلت علمي كو اسر اثر اقول جيسنج ذا نمو جيل الجيل سالستا كيمي يقول اسكم سوريره الان لما بقور دغرا 80% ال اسيلس التوك شو ان لامو over 90% راورا نامو مريخ من سالو اسكم سين ايد الاوفر ايم الدارت الدنجي باسيرا بلا انستول روغوي أيضا اللي قال ريورا سبستيشن رسل مالك البار بلانت مسيل غوكساي سبستيشن أيجي من أمريكا ما إلهم مرايلا تيستينغ اللي تارجت هذه السلة ماندرا جون إني أنا أمريكا أوريور أقول تلاست البار أوتيج الجريت البروجكت تارجت أنا جون 8 من سيدا غورا كالندر الدوبان المرا ريليد من وال دغون تيدل تيال Talbuy lang بدي. أوي مثلا مال دغون تيدل تيال مال لو رنا سولير أدرا patient understanding التير ما patients لين example تيدا Sunday الأم غنيا outage الأم announcement مطور Sunday غنيا مقتل وان power outage إسال power outage أموري را تلي area را غير مايل مبذول كيري سيلين جاردن دين سؤال دي مقتدي ممكن هذه سؤال اسمه دي الآن اللي سال تيبل مغمى على صودة سال power outage تيبل موض رجال نمو Because segel bla mo mregal Sunday dem nanya power outage rangar amay nanya change over lural the rule. Halbak mrek so this ngara change over. Mla mo so edel isolate sa lural botoruni. So example al meral mel Sunday ya power outage al morning rangar amay mal di 9 o'clock al mo 9 dori. And then in morning sel kamang al power outage sel bitara KD Ceiling Garden esi da 9 dori mo email clock. Elim mla mo so edel البايباس رجعي Okay. من سيدا قام بريمو توبا دا official sub. Ngoro kom dip ko dirat ngoro ya urest ra. So morning ya official sub del motto da la الامو الالسيل سين توب الانونسمنت كده لا ساندي من اي اول ngani gal pato el power outage ang aringi ya obrele del ang do ngodoni sing change over so ela change over ngal besel sing al install ringi del ang ngani gal basol bol ngani abasho existing al singa mo mga sangaringi orong mo nga kanakil mo overlap so gel besel sing dengi basira ang anya role gel besel sing al mararingi diselo root ringi nganya ku existing al dengi basira do or say or existing al sing al ngaringi ma related ang mo kodir gal existing al sing mung sebe del ngung gida existing al sing al ngul mo rapital right or ngul lot tengali manggal besel sing as edir mortal root ringi سيدا أقول إن أنا قاعد الباور أوتيج أيام لما مريق البويلين دي ما قد سال مقتغوث مالين قدم لنا باب الضاو اللي دخل سال أليك سكسيك تاسين هذيني إذا ريق اللي جالكوا باشو دبلارينيا دي منا قال بتوقع أوكيا هذيني الألبلا بيدا سيسبر أوريور يقول بتوقع باور أوتيج اللي بتوقع لايبل سين اللي غابي تاني سيدا ريلة الآن بقول ذا مال دي نعتني مال دي ولا يترى أضرب بلوس مال دي مدل أتال بويل من ماذا لم ميت إذا أوريور مع أمريخ يسأل بمريخ يسأل مم الأسوار جيد تلون ولا ذا إنجيل بلاد وصادر ولا البروجكت إذا project المو last year January مرة دي إيرو راجع ممرخ ما قلت ماله رأي الجونال finish last term ngatiang ko sing ay game mal diesel sing ang kaywa ang rak sira babal ganik tagal tablon maklol why single transmission line el asil mo makara blue alert ya blue ra dingi pasira mal butokol kara bla tu geli dingi ay ko mo ko moldak makal molda kung ngutang nga riol morsel besa dingi pasira yang ubta bebira igal dingi pasira lang
Ngani sa team natin gibasira kami Yes, magkatore galbais. Di ako si Edel share din gibasira. Dala amok te kita Akmalwa, hindi ka lang di ko gara in future. amok te kita so mo te gibasira pital real mapital. Ay bomesel single cross rail. Lagi kita in the future so mo malas mrulia ngal install nga siya lama di transmission. La distribution line ngi gidel sing ngi dol top dingin maraw okya sedek install nga siya sa mo rela PPUC ra tarak lobsay. La sa install naman ya pa sa dingi basira la sa la ngamda el time at PPUC sumong install ang sa distribution line ya mo sa dok mulu kay gel sing el maymul ra ra. Mandi sa dekal part tel project. Hindi la mo teka ulum sa bol tobolong ngai gel manya karma mal mortal contract ngal designer tel project tel shawat mus hindi ka bay di munga installer ngira wan el dingi basira ngak mus au mo kantil tilang adibol imo dingi basira toolseng madim tamal ang kay imo dingi basira ing magim ta dingi ko maulong mo tabalong man nganya seseng layo tol nganya matamal ing di sa ila dingi malmol makukpita yabol imo dingi basira mading nganya tamal tiang madal hindi ako mdul team design am sisi dingi basira. Da gel dingi basira tire lang ngam sisi Hindi mesal eskringileng. Insulated. Seldo makal rabul order ng mal kadira umil bulul. Dingi basira city. Dah mana? Aku dah mereka mamal aswar segera. What is this? Nganya betul kalau kar am lamot telal rakal sedom kali tu mes am lamot dia anding. El asrar mo sirbab atap side. Aigil mahong anim nari aigil ogim ngokol baral. Lamot dia. But because kada develop kada tilok. Hindi ugil kada tilok hindi siya mal ko expose man bagay double one. Hindi kumsula ra ugil information. Eka kuk ngari nga. Sulam aktif mo atay gel bring up antini mo lang beto ka you all ko monitor of course sa Facebook page ka customer services at all mala mon daling ada rugi related al mortgage project ako tel ko ra kaman el monda sige blal bakla antini ko sing ada de ko sa tiang mo men ro ingara man namo era ma mertial ko dala la ngim sige del ngara June 8 teng Hopefully kita na mo complete. Yes, and complete and then of course kita belmol magigid del maintain operated tel kaya mo hindi ka local mo niya maybe as schedule hindi related in relation mortel project teng say June 8 dili kal tablo bring up okay kal gila sel boring gagid ko tella denging even though sel gim announce ko sang gagid del pasyo or gagid del area mo man hindi tangani yar ngara de kal ngara gel area giblem miguel mo experience sel di kadebel ko della denging maybe Sila 5 seconds. Kasi ulmong mo ay sel ito ngwada tamo switch ay line igam say one control del outage at di mo di el mute on ring Kasi intentionally itong quadring. In order way gel ko antin ko isolate tabe bir area mga rang gira ng ngwada liu la sang o liu dang kal ngal men tiang aul mga ni say brief el outage Amerikanya dia kalau kira ngarinya sel YC do control del outage dia kira ngarinya matamal blay mali ngarang kaya wa omo godi na switch ra adang game loop on dia kira ngarinya matamal Dia kalau fluctuate tangara. YC On and off. YC was supposed to yagi do kala mo fluctuation mo mem adang game ngara yagi dia kalau ngil ngarinya surge or man mori or voltage ngarang matamal laklal legal appliance gid ngarang ngarinya demand ring kung wala tayong gilos, pero macro tol kaya mo mas kung hindi ka satisfying yung breakdown nak mong clearing eh matamalaklan. So di kita soal ada mersa maybe el continue. Kung sila kami update kita project balik buat clip jam. So kita tiap project tadi kita ayah del over email tartel dengi basira PSL transmission line upgrade ra Koksai substation mamakal substation. Nganya mutal one part tel uro black vessel smoothie ora itu sel rere del kuk ngara IRI substation sel moral betul la telerar o lo ngara ka KCM sem tuak mangya nga KCM ngarba mala ka mesa ngara ara sem mesa del kita sawat musem upgrade tiang le transformer sem dire man matong so existing transformer say le 10 megawatt ingo yutal project tumla ko nya sabal mo install ra 15
مثلا دوست 15 ميجا وات وموسى سيد الايمول ترانسفور كده البي اس ترانسفورمر نموس ادل تقا موت البطوغ الشوباي ما بتغل دلون اوكرا سابلو راي ومثل اوبر الوايس رام ماك موسن سيلد ابجريدر سي وموس ادل انستول اديشنال 7500 البلاي اوكياغ المره بلو راي سو سيدا وانا بارت سيدا لوريور جيد دي سيدا لوريور سيدا الامومري غرا نيكست سيدا تشانوار Dito na ito ka di 300. Oy, mong ako mo dito na puno mga. دي سيدا لوريور سي اول تيبل اللي ياكل نقال ترانسميشن لاين لا ترانسميشن لاين مغرا جون قلت سيدا الاي راي سب ستيشن اظن مثل نتل دور بيترا ان دي بي بي. set temporary substation اللي in order كده المو replace سيد الترانسفورمر كده مستخدمين الاي راي سب ستيشن تاع كده المقادير هذين كده من sa siapa dal mek muse dak sa amal momrut talo rior ala kal bogodir tan la offer yung magtel el ma dengir hay e ma dengir hay gale wangar amay ma ngayasal ma ngarmit mang ang amno agreement kaya mas mada PPUC amosigi ya out e makadaro temporary substation مسيد النظام سيد ora bitar NDBP matrupal atulong la trupal yung NDBP sila dos peringir elangi omgar dara hafra orior e omgar dara ira rogir and then it still channel stable مريخ قايد الباس الترانس substation اكيد مقودير اكيد التمبوراري ملمول من السبير اسل دور رنت با سيدا اخو مقارنه على باب الذهب اوكي سيدا ممرغراتشون سي ممرغراتشون سيد سير بارت تيان سيل كلو الغوران اربيتارا واي سي اوكي مكيدا ديك ميدو كده كومبليت تير بروجكت اوكي نعم اسوار تارايل كده اتنجي بس سنgal لا انستول من هذا ما دي مك لقيت التشينج اوفر del atalbuy. Hindi kung dahil wasing to ko na dengi improve mal alas 3 years ang kada la upgrade ringi. Adi mondar nga ka ma di ka dila nakaltang to ko arala dengi maral mendi kung hindi ka decision kung hindi ka sa iwilom da sa kada na last time hindi. Abay ela tara question was hindi ka sabi del harawa on the question lang suggestion or reviewer at dil sabi il harawa den girtira state Harara state لا دي تل دي إيمول ستيت ريال of course باليوم غير راس إل حرارة state office ما يعقوب تبرر بالضبط دي تل غير الآن سيدا ويا provider سيد service المهم ما غادي سيد غير understanding ما من تيجي إل غالك تراقو north سيدي قال decision recommend decision retir Let's state decide ra sige mo. Why say mal sabel mal as long as ngari means retir ngari suffer til il brutal extraction counter tir adra blurir mo kadahara dengir kita igel. Ela ngara ela sel melara adul ngara wa long. Oh really? Di man mo bil ra mo per. Why say? Kudo online marmora state. Why say? Bol adital ديقال سبعل سيجد ديقال سيل فن ديقال توكن سيجد الموريورين ديقال regular bilas ilmal هذا ده توكن online yeah التوكن هذه admir office سم office or online okay ya jale project ra ral mora تقول aral mamandire kal koramal oy jaka I guess تيدو level me update tan so lo ay sir ora yedun kumse oy kadam kanem mention ako karala dengi maral mereng ko tagi mo sa dengi elang دي انصاد الاسم سنغاني قال وريور الدورو اللي مق بي اس رتال سيستم رجيد اللي تاقل سالبو الامباكت راتورا تعريف السيكتور وايساك نو كم سنغوغي وايقال جرانت سو دا ديك لو مريغ سمودي تيال الجرانت تيامني بقول دغرا 17 مليون المنرا غفرمنت الشابال مرجيد البلاد ساين نغيرا سرا سبتمبر را 2022 اتيد امريكا وريور الال سيل سرا 1 o'clock إذا ما لقيت تقال سأليد الأذى الشابال إذا موت الموسان بأس الجرانت I think ندري غير نرى 15 الموضوع 17 مليون لو كمو support لما بأس السيستم رجيت رارال من إلى سيد سروان أكلاج المونيا أسايين سيرموني را إمبسيرا الشابال الموسان جرانت المو بأس بيجل بيبي رابايب رأسل أوريول دي مناقض قابر سنة 2016 و 2018 من تيانا سلجي بمساني متودا press release را PPUC متودا press release را embassy لما سيلتوب دن سيقدر الفورورد رنجين ما تي مغنا كاكام امكان كورا دي upgrade را بيبرا غنا ديملا درو اوكي سو لا ديملا القابر ديملا القابر دا ميونس مغر غبسان
di makalkabar ta balura ira rogir, di makalkabar ang amay bukol ng arbotol, ngarayas, ngarmith, ay di makalkabar. At yang ang lanya uriyoringi, mga ikita amli kabar. So amli ong tidal masyabal lang kung mali ang wila uriyorin, ikat mo kulisira alast. Kita before sel lope pa let's say madala KR. Sel ma lope usay, ang madaral mertiang al odwel mga mala al mungul kawatit. I understand that. Ever since yourself al merksing lamo sa edel isolated liwa click tal blame at ngorong isolated ang aring ang arsema kasi offering ko ngorong arwol. Madam le share gay del kukura. That's a good news. Asubale del mara shabal like say you know mal wil tal uriyor. Ral mela sistema bela mal muut. May muto ngos ko mamra part 2. Matay del ko ngem al 1 o'clock. Wala ang hindi ka mamalo nganyo ko umsubel gilt makling gel contract angel consultant lumga PPUC. Notar ka klise gal email tanggal to spell surbaral ma iray ma orior ya gotel klol ral ma mukim dangi angel tanggal nang kaswal dangi del tanggal nang kaswal nge operal mel mora bukor del opera 50% tial el baluro orior so obal mertiang ngobal mertiang ma ngarbeed ma mdalai mal semal klol surbaring musing gedal ma got release el ral mertiang mo moy gari on say mga army doktor klo mangulgi uset ak musa okay ngari legal areal malaral mga kaswal dira ka workplace maung tamlo mes rang arbot ng amay matalai may I think yabugol mga army magigid amo part of the project Meron gan klol maklo tanggal or ngoro at time including ourselves el ngarang malal ya before ngamalal mga malaral mga kaswal uno mo mitutar el meter tiang di adla mo sa lilyak lel tanggal madi surra ukti nga malal surra port surra el hotel ilangar ka sola ilangar el melatib langar pa presul angar ka sa adim na tayo ang ari takto tanggal alright migita to raral mo kada bukanya maral melurior ya to ra sur bes ngay sel bukka kita maral nganya bidr gid maral el time el momngat mo sel el bombram da CIP manggel bay bra mina to basi ma iranik tra super mo sa el magara kliya ngalang ka already nga ba bring tel nga bitara siksha di mingi sel bomba si IP mo mre mela sel bida close ra May 26 masel close adamral di orient musing mail mayor ngil bidders ilang nga for the bidders el kuramle express interest Australia New Zealand I think may one kwam kado hope el mustigil ka bid ra adal may bid el mayor adal sa low spare term sel May 26 sa klamatela ura do mesi mo ngara 12 to 15 months. So next year mo break tayo ko mo busy. Ang aramong yung overflow interior of Lilaw Lita. Masil bitara Palau water. Oy. Ilagay ang nasol. Dira ka solve like the mere cell bombra si ay pil mo maray mo sa dan magara clean kal bombra. Isil ngarayo ra parang ngamay. Parang Isil bomba ng interior ra para ngamay. Gak ilagay gidel legal migral el bomba mal sa legal. Hanga ge dire el issue gira del mo address ang na tata. Even though the address Ela ka tingin mo trame. Gal main metal clo inference. Hindi gagi mo mura gal ha dire mal mo clo tutel lang mal mo to. Moise. Sel ball overwhelming either in Sagal shutdown. din okla mal. Oy say. Ngel brother na hera sel madala blida man nila mera yubuko. Seriora. Tayo Okay, at least kadamla mo. Kadamla tikir ka ramen hindi ba el kuy kay gidel. Matan table kami ngoy nga. Kada mo mereka ka rogoy mo. Akmon agimon mate di ka po. Ka mo mereka tumutan mati MC lo bangem. Mesmo di. O MC el cash pa di sila ta 15 months mo mereka masum mo the bidder el May 26 sila junior the award ringi en din el sila fourth quarter next year at the moment. Ya, igel check project the Senra grant el alsils. La sa the Senra grant ibdo nga niya nga bukod nga 6 to 8 months. El ruk mo niya design or sel mal mo mga raklungil haba mga rangal mo regal. Sa por maxel design enyam urnya bid lo sir contractor shabal mo murusel babraran. Masel sel gal double endre el alraga the bid en amo wala la next year. Mang daka uro aran mo mo gukti mo to a design. Oh, mara bidding mara. Why say? Kami to por sewer. El antelal basen trablo oro ra dia connected mara sewer. Badngel wasit tiario kama maro gira dia connect. Ay nga ako ra plan sel giris.
betul ada kiri aigal. I would say di ngara mostly ni kaya din mal low-lying areas. Oh, mo dia sabi din. Maigal. Espera bom. Gadal mo sumun sa kanik tati mo spe abom bel til tang taterong okyageng ngla mal ngla pa yung mring la arado bodo install abom bel amal mo brada arala suwer mortir. So hopefully sa lugar na del time bodo bada address ay gid el magigre el bomb nga sa legal hang. Yung sa el kama po designer sa el again guk pa el blay malibang pa el ngal trang okom na mo again sa el designer system may gid rogul aga mo data gid rogul pa el trang okom marang mom belongas ertel the close system yung dispose. Kami to pura solar. Oy. Diya ko nila singara mathematics siguro mang di di betra mereder bela rogo solar. A solar ang ngaram level gul ko dulu me. Oy. Ngaram lang o suwir dagit. Oy. Mangara liability ni. Oy. Le silgoram le idea behind the whole project kasi moya suwak lang dagit. El andi kali suwak lang. Ako ngora news ra eli data o ay sila sabelo di maklol ada adri. Oy, say. Am kira la ada. Fortunately kami sa biul dirki. Di tial drain ra brain not because in dia ka job but because in expensive life for bela. Maria friend ra kal la adra siya bal wa sabela ukta ka siya bal at this time. Meseng ngarang usugi gid ngarang ilsiksik-tir gid. Tial to. Laguren sa aldado amra na dron la Australia ba. Oy. Pero sa press release ra. Governmental gila another loan, another what? Okay. La Kamu ay all tawag sul gid terul gila. Dilungin le bro yung daksal man mo ko makay. Hindi mo ko kasi generalize at ko lang. Kung maka mo lang adro mo lang. Oo, hali ko ay so gida amral ni mokte kar gida sa botol taw tertel kotol. Predak sa unsa digal mi yakal solar, yung sa tertel close. Clock to orang at pa. Why say? Malanga sa do ali talurior sa February 2019 el lobby. Lem mokte kar gida mongwa belal from gida al amni ngara 2% and 3% ta aklong la solar system gid e gida do loban mo 20% ra year 2020 me gida lo mo 45% el alra. So amle mokte kar gida kuse. Tia dia ka adura sa PPUC ang alol tautra waklungel telurior zamla trail lo de uspe rooftop solar di rooftop solar mo ra 2010 ala kalwin 2010 el mo 2019 sa 9 years dim le 0% eding mas mo 2% malaka alaka klol really hindi ako teoria igal yaksori exactly ma kusa kame bay da mutial ngara yung sangar adal mudul bruni mudul tabadi abil amle moktegar كده amle moktegar selbi da qoto tawdiq muse qomoy gamam from 2% ngul mo 45 di sira gimo tawdi selbi ado tawdi abid imam lo klowa response ar tagal rogul bi dortil bi dak muse e tial teutul mo 45 amal klowa da do dangalia da do dangla do longolil may me gimo ngit muse medi darlil mo 20 enge mo ngi kuk desa sungwangara system mo kami wangara kuk kora behavior ngi ngarak seringi udo mas kuk mga 20 more 45 okay mang damle agree say damle reduce ra bidik misam dim mo kama mo 20 okay mala sira darli say mle gidamle mus ngarawngil klungela solar mo spering gida sira 2019 in tilob da report el ogi wa grant el mus elabelaw ngla mo ngara dengiringira 2025 ngla mo ngara dengiringira 2030 nang mutultob dia forecast el mo 2040 malas dul ngogi usagi dal forecast dak mus okay kamil bid dal solar kon mula solar kamil tidal forecast mo tutik ta gid okay musigi dal amle design edim la qado ngi polto sa ako nga mo to ko may gel rogul forecast ta dimlo dia anay oy ding damla bid damla accept ra bid mong tigda project dal start so elay gid el timing I think ngara seklungela solar lot to bodi ngel ngara bubble dab ngara 52% or say sige da those pairing ngogi usel 52% before kida amra ora la tril al masila dengi la mo bekkel sil sa dam qodira imo melang bekkel sil sa ngara 8 o'clock al mabdula aim clock
إذا دي رايلا قبلوا المسيل إلا أمون دار تيان سيد دي تال 52% تاس إذا المو بيغوص لو أو سبلا دينجي نجد أم لارويب إن I think التوريست الآن مندي نعرف 50% أبلا ذا recovery إن غنيا 48% ترسل دينجي دي هذا مو دي سيدا حرارني so موجي ويجي الإيشو يا أوه تل project ترى بالضبط تابل الفند ترنيا government أستراليا قدورنا سولي اللي I think say over 60% ترسل وذو أستراليا نعم over 80% وذو أستراليا يا rest تام private الوذو دير إندي بيقص مني أقوى بيدن تلاقي بيناس أراد دي أستراليا for the record تبدأ grant المينتين التعريف من داخل البوربا تبدأ grant تكمسه بيجي قابر سيل increased cost من داخل increase التعريف ما تقول تبدأ يسي however التدريج اللي نمو مال أستراليا كمسه بيلاو الأنغل أدريج الأتشيب رسم لي مقتغر تيال لوريور قدمنا publicly ذو أي سنجير بوردند أوه مثلا لو أي ذو أي متم ذي أكمل مو appreciate كمسه مرة غنيا كلون يولل سيل البلابونية إمباسير أستراليا بلور بيلا لتغيير اللوبنجيد المنظر ذو راح كل الغابرمنت كتير متملي سندرا تيم مرتيرس سملي لاست 2 weeks ago ماشي مانيا أدري المي مارتيان مستوى تقول باتري مارا واي سي exactly اتمك مسجينو كمان لولبن كمان أبون جميور تيال رايل يلبن جميل مغذى أرور تياجيد السولار اتياسب إلونيل بينقو كنيا بيبرا circumstance لو من 5248 ملاقي ميل المي واي سيرك مسا أجي مولتوب درا أونيرون الجرانت المو سوم أقليا إكسترال الإنجل سولار نعرسه أو باتري غنيا باتري دي باتري سيا مقتغرنيا رولي منقال سولار أصل دنجي لو تبدي دي واد دنجي neutralized دي لا كده ملا بس سين سنقول ترجع البول بتوقع وسبلا دنجي أما باتري دي سيسيو مال لتسين بتوقع هوتيل مسويس ملا سيدا أستراليا ملا ميترا دايتوريورا لاست ويك ملا ميترا سي أورا PPUC كمسه أي دقي دي ملا باتشيك تجيم البول غنيا اللي تقول جيم إتميم ما تغير الملا براميس المريض كمسه جيمو أو بروفايدرا غنيا طول الرجال شوي ممرول هيلب بريد لا وانا دمنا غزور دمنا جيم موذن اللي بقرا يدوم مرسا 2019 أجيم ستارت التلو ريور دمنا جيم موذن اللي وانا التالي جرا protection system رجيم so for example كده جاملا ممرق الراجل ده ديم لي أوسبيرا generator ملاقي قال رجول protection let's say switch fuse relay تا system رجيم أقول rule الالتراك لرا أسيل بلغر دليل دينجيرا ألو ماشي ملا سير before مال ملو أضع سين غرا غرت ماو ملغيو غنجير إن سبيلا يجي الفيوس مع relay مع غرا ngaru erengay dong i open nguk tigay madegid dakal madegid so el alblabol bottoga ngod na bottoga ngod role la dengim la model dil ngamalal la model dil maliga yamla dimral mo botto blagar dalela dengira solar ngod blagar dalela generator oy mela bebata من غيد الدوسي سيول ملو del sen ngartmao melgayo ingay del dosi su klal galad amla model dang itial na model dang ingal talmal so wajid الحكومه دغ TMC لتسل ملو دا sen ramal gayo اذا ngarat ngorong ing sel mada dengirtia even though problem ma digal ngartia so la Australia kumse you know tagi da kwan na get improve ringi mang oya gi mo provide ra battery di ongerung agi mo upgrade regel protection or kami regel fuse ma switch kami mel aselu tal malo da kuksengara ngartmaong malgayo egal sistema ma nos el dong il wa before e open ma komil ku ngara adya al affected area why say so igi da bla al dedicate di just for the record tamle malgoy ding mal di kamingila mal di mutal bebil ra kangeira tol amtra Australia di I'm sure klot ta di mga imo a question na kasi sen mo ko dir sil ningi oy mas sing lechik wandur dara dengia mora so ratarra mo aral sel lur sel generator on da sige de subiling diga katal chen sa arala dengir belaw okay even though sila ko tro multiang ilmer elang en ngarin sila energy charge mangara base rate ma base rate el así de energy charge al tour nga igel to solar mangara why sendia so
base rate tial era dengil hara nil 38 cents. Yeah, why sa ela base rate sel di for operations and maintenance na tora tengira. O nila pa sa 38 cents. And then sel DER distributed energy rate. Sige da ala lu di mo kanya sel du tahara rin malakal tengira so mara sa tengira. Mara solar. O ma question na kan ilang ha. Mun adi ka mo ba answering hindi. I think it's a nice question the answering was sel the mlo ya sio ara ding ang tengil because mo di ka hara alu uli siya tara kan siya. Kasi mo di ka mara di jeng man mo rin aral mo sa edel los tada. Let's say of course ang locked in na aral for the next tela. Kaya kita di ka tong aral alu sa mga behavior. Another question is gila. Okay, last question na. Singguk ngaral din gibo laro rin am lagayo. Biotech ngarakle. Oh, okay. Talaga Otek. Singguk ngaral giring mo din din gibo di ka din. Okay, so is that another power energy? One rate alra power. Hindi so nakakota kang siya otek amle 2014. Why say mga kamakter rin sa niya ang tatak mo ngarara. Why say di nakakota kang si se. Ora ito nga kamle ko to sa kung sa tiang main el mokte garngi dengi. Alu rel al blabol betul suba blabok sekal ku part ringi rel gura PPUC. Dan om tingin sa main el mokte tiang atekal dengi. Dengi awan na sa emel nguringi di main el mokte atekal dengi. Oy so nganya alba bal ngara o ginawa kumejima. Seguida la oltaw tiagid el system di me tigay wal awul to shabal akora investigate tingira pelur belar lang musa tiamal sabel betul al ngaswir dia al dil dengi. So example main el mokte kara otek amomalar sel ralm mal ngara to mol lam sada ngara 600 meter kumejima ngara 600 meter dali el tamla ral bari. So tungu sige agot el game ruling gel pipe e malar sel ral. Okay, la sebla mungel ral ngara dongurni. So awan o insemel nga dengi. Le kongu sel ral martial bebul atab el makayal e ngul mixing el gel ral marmakal gold e nya spinner turbine maska dengi. Say one. Ya imong ako sa el help ra umgro lawa yasay. So awa ogin awa elanga guktiakal balul umgro lawa letus o alam ko la letus ng adiwak nga den warko. Di sel tunga ba blo tungil sel ngal utum lam ko letus e oral tial magal term sel mangal temperature tial utum atal gibal merit mamgal. Malaga klunga la letus amla mo 3 times tial den wa. So sayda wa belal ko food security tramondaring amreli adung ngidil itu tinggal ba enya mo nya te alegal ko pebila show. Hindi ka lam ko la salmon o ginawa. Amla mo export al mora bak panya blura sapal. Etamla mo truly aklol tang. Engal dab, engal bagalgol tal dab lo tungi, mangmunggel temperature sel dab mo atera salmon. Lat exporta. A salmon may gale wakay. Mang sida ko lomes ngil te almen musing to ra esel shobay. To ra food security e diregal sa bluk muwa. Adengia ongewa nga diregal I think ang Hawaii murungi mao nganya ginawa mo diregal tim murungi. Ngani gele ko ra armel tial gal daw sa emel ngul me kanya processor ring ngol top ko kora powder mangarang e gida dola ba mo wa kesho awa mega up ma seguida o mageda ulta kora persura tel daso dia ngugil mo understand rin ano din mo natin gibul kung mo din gibul dia ka din giri kita man di so kaldo sa ulta mal asyawa mal interested lenganya tul mal main lul. So ngori ra kumejima sida alba bro ginawa di ila aridela kumejima almorsel kul sida sol malal malmot maral maringi angara 2 kilometer sida aridela abelaw let's say malgayok for example tun sa malgayok hindi 1 kilometer is ilmorsel. So sida wan mong table mate ongerung o kanya 3 reasons ko di ongerung ya hotel mall sila ral sel malaringi ya pulur ginawa 600 meter ya belaw sel top sel 1 kilometer en 800 meter ang mutel magalgol tara mas emal ya man mo ngete ya o ginawa di kanya temel mo magalgol belaw 1 year din makaya 1 year sa emal di malar segidel ultak mo sa belaw klota alel mo ultomes hindi ka marala umsubel oh my god ko ra ngarmada the club siya maldiga aroy
Di ako komam suna akong bas mga kadad na update ra aurerium liwek lemang interesting. Asuma niya question lang idil ade. Si ilaw din wala mara PPUC ko to ko ra personal tingin ra to adeng ki mga rang. Kada mga ngi sinang ngara ding mara PPUC ma. Tidak mo post din istiyam mo sub irar beklar di. Klabul gul del update tergi dilem. Me interrupted aklang ada kita regal merko lelor melbuil. Mang kurang asulis tiga terun mo subin me uk subdi dro sedim de latal buil. Hopefully kita uk relax improve from there. Madir ngani ako ra additional tingin siyempre ma sulang may bukong simil di mereka sulang may para itong matal of course sa TMC siluk le accept ra ontmamen me mga gi-update ra Palau ato ko ra projects sa material ubda sa day-to-day services sa ka mal issue ati kay gidel related mo gal ongoing project mo of course mo inconvenience sa dalang clear mga especially sa weekend mas anong year out sa dom mabukuha natin gyal Sunday of course sa mo hagile siya makukuha niya plans are clear and up interrupt ending gimal di orang itra kaloreng there's no other day that we can do it at during the week in Tebela school to ka ida ma yung nas ko siya mutan maklog to telela agil ko to do weekend so that's why he decided minimize rin during the week mo nga weekend ay gitral maximize ra time lungel awol do hindi ko maklat mo sa LL mandeng lakado kami sa tigil alat ng mga PUC sa get to overpayment ngel mo last tagil application mo sa beginning na June ko may gele overpayment na kami nga agel ludo di mo rin man sel ko ito nga rin mo rin ludo di hindi ka lata tadi alat del mes malinis yung taaral almir malubeng dengir tiring and apple bal mo makloy me I see mo brada ipam giren sa lukiya gi oto to mo avoid to mo ito mas terrible madi ko maklat mo sa la mo besel mo o rule application ra ka say beginning ra first week ra June ito mo start to disperse so hindi kay gidi again albor nga ngidi ko ra kami malubeng ngu kwadi concern kami malubeng kwadi suggestions kami sa improve ra service sa Telaurior you're more than welcome in call ra office malibang message ako sa Facebook di kay gidi ako msula di ako man msula ko mo sabi ito niin ter program ri ra lo bangela PPUC ne update ri ra rogul ingar elir ra bulur bela ra sales ako orang asule me Torual ko ma Antonira la dengar ko mi lo sikro la kita mo better siya special program analysis so kung sila may igang naluto mo rin updated ay ako mo invite na team member continue sa other for a better